Amukira ngeithi mwirero wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri hwaine wa umuthi ni mahinda mangi mega maria turanyitanira nawe thiini wa Kameme matura-ini tumenye ni mariku matinda makihanika ituritiganite cia bururi. Hihi we watinda atia? Ngehoka ni watinda thayu. Reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa Kameme matura-ini. Pale katika NSSF ambaye yeye ni one of the trustees, pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua gukirira thirikari akiuge koretwe kihuthira mbeca cia NSSF gutwarithia na mbere tabarĩra itiganite undu umwe na waki wa mabarabara. Wale wakunipigia makelele sawa sawa tu, mnipigie makelele, tafadhali muelewe I have an assignment. President William Ruto na batoni yake kuga no maguthie na mbere gukinyaniria tabarĩra itiganite cia uthii wa na mbere ona thengia ya gukirirwo ni mwena wa mung'ethaniro. Na biru iyo irarorereria uhoro wa mbere mundu uria uratwara njohi iyo na ndawa icio kuri aguri, na wakeri mundu uria uraruga njohi iyo. Na Mubunge wa Gatanga Edward Muriu kwendekithia mogaruruku watho-ini wa kuhurana na ndawa cia kurebia na njohi cia ibango niguo kugathika mikana miruru kuri aria marinyitikaga makiendia ndawa kana njohi ngananie. Mwiroreri macio no matemo riu ngiguithiraniria njitagwo Njoroge wa Kimani, mwathiri na njira ciiko ni wagaki wa Muthoni. Na tukiambiriria ni ati uria wari munini wa President Rigathi Gachagua no athiete na mbere gukirira thirikari makiria ramatini wayo wa mbeca cia muingi. Umuthi mari na atongoria mung'ethaniro makiuga mbeca cia kigina kia ukuru-ini nikio NSSF iria Kenya marengagwo ni irahuthika uria gutagiriire. Atongoria yao no moete mweki uyu kwagira kiene tabarĩra cia kuhura njeki ikundi itiganite na iria ikoretwo igitabanio ni ambunge aria manyitaga mbaru thirikari ta uria mwandiki witu Mwaura wa Ndung'u haratutariria. Kaunti-ini ya Kilifi mucini wa Malindi atongoria a mung'ethaniro thutha wa icera ria matura matiganite irathiro ria bururi manyitanĩire na etĩkia kanitha-ini wa Jesus Celebration Center kaunti-ini ino. Atongoria Kalonzo Musyoka wa kiama kia Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP, Eugene Wamalwa wa DAP Kenya gatagatika angi magithiona mbere gukirira thirikari. Umuthi Kalonzo Musyoka akiuga ni magatabania igongona ria mwanya ria gwakia mishumaa tariki 25 mweri-ini uyu kuririkana mbeũ njithi aria makuire cikaro-ini cia bunge ya mirurungano ya watho wa kigina wa mwaka muthiru. Now on the 25th I have this idea. Kenyans should go there and just waweke tu candles, light candles in front of hiyo gate ya bunge, kusema shetani ambaye anaabudu anaishi huku ndani atoke, na atoke pamoja, kwa sababu damu ya watoto limwagika hapa. We shall light candles on the 25th outside Parliament. Just light candles kwa njia ya utaratibu and remembrance of hawa vijana ambao waliuawa tarehe 25 mwezi Juni. Wachungaji pia wako na jukumu kueleza congregation yao ya kwamba kiongozi yote ambaye amekeuka the 10 commandments hatakiwi kupata nafasi ya kuongoza watu, kwa sababu hiyo maneno ya uaji itaendelea. In fact, hii maneno ya kuua Gen Z is one of the reasons ilifanya mimi nikakosana na William Ruto. Uge wa Kalonzo ukite ciumia igiri kuma president acunga yuthi muhera igongona-ini ria mahoya ma bururi. Mimi sio pastor, I am not a prophet, but from the little that I know, ile shida yote iko hii Kenya imepata Rais William Ruto na serikali yake kila siku ni kwa sababu ya damu ya Gen Z, the blood of those young children that were killed
continue to haunt William Ruto and government. Dereti ya kigina kia NSSF kuhuthika tafarini cia thirikari o ringi niyumiretie. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akiuga ari na uma mbeca ici nihutie. Sasa leo tuanza kusikia kutoka kwa wale walio serikalini ya kwamba pesa zenu za housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe, hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Markets are a devolved function. Na tumeshukuru kuona huyu Atwoli ameongea. Alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu. Macho imefunguka. Na tunaomba ifunguke kabisa, kwa sababu pale katika NSSF ambaye yeye ni one of the trustees, pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private ya watu wako pale na wale wako kwa serikali. Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara kutoka Rironi kwenda Mau Summit. Munini wake kiama-ini kia DCP Cleophas Malala na kiagira kiene tafarira iria atongoria munini wa President Kithure Kindiki cia kuhura njeki muingi wa icigo ngurani akiuga mbeca ici no ihuthike kuhura njeki sekta ya githomo kia bure iria riu ikirie guthinekana. Ni makosa sana kwamba tumebeba pesa kwa jina ya empowerment programs, ilhali jana tumeambiwa kwamba madawa ambazo ziko kwa hospitali zetu zime-expire. Kukomboa nchi yao. Na thutha ucio atongoria mathire na mbere gwetha unyiti mbaru Malindi micemani-ini ya muingi. Harambee! Giribotera Kameme TV ritwareko ni Mwaura wa Ndung'u. Mutongoria wa bururi William Ruto ni ateterithitie ndaraguoyo hiyo ni uteti uri uratwarithio na mbere ni mwena wa mung'ethaniro, akiuga inegene riao ritingimwenyenya na ni egutungatira muingi wa bururi hatari na muthutukanio. O kahinda-ini o kau speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula ni akomithitie atongoria mung'ethaniro, akiuga maracogera muingi wa bururi niguo gaikia kura na marakara na mithingi ya kinduriri hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Arabe! Kasongo ende asiende! Riri buti ya mung'ethaniro itongoretio ni Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP na Eugene Wamalwa wa DAP-K marathie na mbere na icera ria giuteti kaunti-ini cia Ikamba-ini na mwena wa Gicua-ini kuha muingi unyitanire nao mbere ya githurano kinene giukite. Riu President William Ruto ni ateterithitie ndaraguoyohio ni uteti uria atongoria marahura, akiuga riu ni inegene ria ciura riria ritagiragia ng'ombe inywe mai. I am committed, I am determined, I am focused on transforming Kenya. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course, because I have an assignment to transform Kenya. Akiaria ari kanitha-ini umwe mwena wa Makadara kaunti-ini ya Nairobi, President ugite we ni Ngai wamuheire wira wa gutongoria bururi uyu na ari na kioneki gia kwagirithia miturire ya muingi kugerera tabarira ngurani iria thirikari yake iratwarithia na mbere hatari muthutukanio. So wale wakunipigia makelele sawa sawa tu, mnipigie makelele, tafadhali muelewe I have an assignment for this nation and I must. Hiyo assignment lazima nifanye. Ama nogani jameni? Tumengojea miaka nyingi bwana. Story ni imekuwa mingi. Hii affordable housing imekuweko for 30 years haijafanyika. Universal health coverage for 30 years haijafanyika. Ni kweli ama si kweli? This is the time to do it. And I am the person to do it. Miario ya President yukite riri mung'ethaniro thiete na mbere na gukirira tabarira cia thirikari makiri igoti iria waki wa nyumba cia raithi, makiuga ni rirahatiriria miturire ya Kenya na mangikoya thirikari ndi ya githurano kinene kia mwaka wa 2027 ni magateaniria igoti riri. Inahubiri upendo. O kahinda-ini o kau speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula ni akomithitie atongoria mung'ethaniro, akiuga ni maracogera muingi wa bururi niguo gaikia kura na muthingi wa kinduriri na marakara kweheria thirikari ya Kenya Kwanza handu ha gukarora mitaratara iria ahuraniria o president magakorwo nayo. Lazima tupendane, au watoto tunalea
we must bequeath them a peaceful country. Dear Father, your homily was just to the point. We are a family, and we must remain a family. Riu ni oritie atongoria mambe mekirire urumwe na wiguano wa muingi handu ha matanya mao kiumbe magiuteti. Sisi ni jamii, and we must live together, and we must love each other, and we must appreciate each other, and we must know we have no spare country. Tuko na inji moja peke yake. Miario ya Wetangula ni nyitetwo mbaru ni muteithiriria wa President Faruk Kibet na thiriti yake riu makiagira kiene ritana ria uria wari munini wa President Rigathi Gachagua ria kunyitania Kenya rungu rwa mung'ethaniro. Mtu yote anapinga kila kitu anafaa kuambiwa shetani afanya namna gani. Yule mkabila sasa ameanzisha jina ingine anajiita Kasin, lakini mimi namrudisha tu namwambia yeye bado ni mkabila. Yeye anazidi na kuweka asidi katika taifa la Kenya. Yeye ametabiri kwamba tutapigana 2027, ashindwe asishindwe. Tuliona hawa watu walienda kule shule ya wasichana inaitwa Butere Girls, wakawaandikia mchezo hatari sana, na wakaipea jina inaitwa Echoes of War, kumaanisha akili ya hawa watu inafikiria nini? Vita. Munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ni augite wende kuguoyo hiyo ni uria wari munini wa President Rigathi Gachagua hamwe na arunake a mung'ethaniro, akiuga matire nondu mangionania mekeire muingi wa bururi hindi iria mari thirikari-ini. Kindiki oho ni augite eta muteithiriria wa President ni ndekugirio ni inegene riria rirathie na mbere kuramata undu umwe na kunyabara tabarĩra cia uthii wa na mbere iria ciambĩrĩirio ni President William Ruto. Akiaria hindi icera riake tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu hindi ya kuhura njeki tabarĩra cia mbeũ njithi na atumia, munini wa President Professor Kithure Kindiki ni okiriire mwena wa mung'ethaniro akiuga nduri na undu ungionania wĩkĩire muingi wa bururi. Si wengine walikuwa mawaziri, si wengine walikuwa deputy president na vice president. Uliona wameleta barabara gani? Huyu Kalonzo, jirani yetu Kalonzo huyu ameleta nini hapa Thika, hapa Kiambu? Na wale watu wanaongea na madharau pale wakome, sisi sio watu kidogo wa kuchezewa. Agiukirira uria wari munini wa President Rigathi Gachagua, Kindiki ni ugite ndari undu ona umwe angionania ekeire muingi wa bururi riria ari thirikari-ini. Wale watu wanaongea kwa madharau huko barabarani hawana track record yote, mtu hajafanya kazi yote. Hata hii Thika akiulizwa siku ile ulikuwa kwa kiti umefanya nini hawezi sema. Mimi I can account for my time. Si mimi nimekuwa waziri wa interior wa taifa la Kenya. Si muliniona kule Lamu nikipigana na Al-Shabaab. Mimi binafsi sio kutumana. Si watu wetu walikuwa na uawa huko Lamu na majangili wa Al-Shabaab. Si nilikuwa naishi huku karibu miezi 6. Kindiki ni ugite inegene ria mwena wa mung'ethaniro ritikumugiria kurutira a Kenya wira kana gwitikira kuguoyohio ari wira-ini wake. Mimi mtu nimepigana na Al-Shabaab, nimepigana na bandi, nitashindwa na watu ya siasa hapa kidogo, watu kidogo hapa, watu kidogo? Mimi ni fire si fire, mimi ni fire si fire. Oho ni ugite riri ti ihinda ria kuhura uteti, indi we no eguthie na mbere na guteithiriria President William Ruto gukinyaniria tabarĩra itiganite guothe bururi-ini. Mimi ni kada ya wira, mimi ni jamba ya wira. Si sasa nimepewa kazi ya deputy president, nitaifanya kwa bidii, nitaisukuma vile vile, nitasaidia rais ili maendeleo ya Thika, maendeleo ya Kiambu, maendeleo ya Kenya ipatikane. Kindiki ekunyitanire na atongoria matiganite ari hamwe na mubunge wa tauni ya Thika Alice Ng'ang'a, minister wa ugima wa mwiri Adan Duale, senator wa Kericho Aaron Cheruiyot, gatagati-ini ka atongoria angĩ arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Ngugaga ũngĩbanga wega hau he William Ruto na economic empowerment ici na kũrĩkia mabara macio maitũ
turekie tu terms ya William Ruto nawe wivange hau Handu-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Riboti yo mwiroreri-inĩ ĩratunengereria mweke wa gũthũmũra no ndũgathiĩ kũraya nĩ ndĩracokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. This June on Next Superstar. The pressure is on. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, but don't mean to make my name, an edge of your seat showdown. Baby, you got me like, oh. We select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got harder. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Molfix Expands comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Molfix ina absorb like whoop. Imagine, haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Molfix. Renewed Molfix, ultimate quality. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Mwiroreri mwende nĩ ndacokereria nĩguo tũrore mangĩ marĩa matigarĩte na nĩ atĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga Edward Mũrĩu nĩ endekithĩtie mogarũrũku watho-inĩ wa kũhũrana na ndawa cia kũrebia ũndũ ũmwe na njoi cia ibango nĩguo kũgathĩka mĩkana mĩrũrũ kũrĩ arĩa othe marĩnyitĩkaga magĩthondeka kana kwendia ndawa na njohi ngananie. Mũrĩu endekithĩtie mũndũ o wothe ũrĩnyitĩkaga rita rĩa mbere na mahĩtia maya akahũragwo ndosho ĩtanyihĩire ciringi mirioni 1 mbeca baribari